Za dom spremni iz pjesme Bojna Čavoglave koja je nastala u Domovinskom ratu. Međutim, taj uzvik, taj pozdrav se koristio i prije ustaškog pokreta i poslije ustaškog pokreta. Dakle, on u svojoj naravi ima jedan plemeniti, poruku. Biti za svoj dom spreman. A dakle, stavljati ga u kontekst samo ustaškog pokreta, to mislim da nije korektno. Čujte srpski dobrovoljci, bando četnici, stići će vas naša ruka i u Srbiji. Naravno, to se odnosilo na četnike, na agresiju koja je se dogodila nama i jednostavno to je jedna bila poruka, ona imala jednu snažnu poruku, dizala je moral hrvatskim vojnicima i kao takva ona danas i dalje budi uspomenu na Domovinski rat.